Commissioner e County Manarok Isaac Masinde olando ni gibiro chako pimo pi e boma Manarok kod aluora mare kaluwore gi oro masani okwako thoth gwenge e pachoka. Kanolosi apisi mare boma Manarok, Masinde owacho ni okwayo jodak Manarok mondo oti maber gi pi matin mantie. Ka jopur bende okwamore mi kik dinne pi e puothegi, wera ni ji duto nyaka yud thuolo mar tiyo gi pi e gwengego. Ka koro biro miyo jopur seche 4 pile ka pile mar kuoyo pi e puothegi. Commissioner bende wacho ni oseketo apisas mag county mabiro timo apedha ne jogo mabiro rem luwo chike moketigo ka duol mar nema kod sekta mar rango weche ler mondo biro dhanji jogo mabiro rem keto arita makare ne aluora ka olomi nyaga e ora Manarok kaka achiel kuom yore mar geng'o tuoche mabende ikelo kod chido mar aluora. Tano hatujapata maji, tunahangaika na maji na watu wanafungulia sewage na hayo maji ndio anaenda kusafisha tupate maji ya kunywa. Ile kitu inafanya hii mambo ifanyike ni NEMA, sababu NEMA haifanyi kazi yake. Haisuii watu kufungulia sewage kwa hii mtaro, haisuii watu kufungulia maji kwa hiyo sewage kwa mto, na hii maji kila mtu anakunywa. Hata yule anafungulia akifikiria kunywa hapa atakunywa pale pengine. Hii kiangazi ambayo imekuwa inaendelea imeaffect mambo ya maji hapa Narok Town. Tuna likely ya town kukosa maji ya kutosha. Nataka nichukue nafasi hii kwanza niwaambie wananchi wa Narok kwanza kuanzia leo wakiwa makini sana na maji ile ambayo watakuwa wanapata. Watumie hiyo maji kwa njia ambayo inafaa, kwa sababu kuanzia leo tutaanza rationing ya maji because mito zote za Narok County maji imepungua kwa kiasi kwamba lazima tufanye rationing. Wale ambao wanafanya irrigation kwa kufungia maji kutoka siku ya leo, tunawaambia kwamba wasifunge maji because of irrigation, waache maji kwa mito iflow naturally, ndio wale watu ambao wako chini ya mito waweze pia kupata maji.